Končane su pripravljalne tekme, generalka, tako imenovana generalka, kako je mi treneri rad rečemo, je uspela, 4:0, bravo, smo zmagali, ampak već ka rezultat veseli pristup, veseli želja, htjeli, taktička disciplina fantu, tako da sam izredno zadovoljan kroz celotne priprave su bile teške, ampak su fanti bili na izjemno visokom nivoju, odigrali smo 6 tekmi, 4 zmage, 2 neodločeno, ampak rezultat niti je pomemban, pa ne tok da bi mi zaradi tega govorili da su fantje bili dobri, pravi, fantje su bili pravi po svem, i po pristupu, i po taktičkoj disciplini, i po unemi, ki su imeli svi, apsolutno svi od enega, i na koncu tudi rezultati nisu nebitni. Še enkrat fantima čestitam, ampak to su sve pripravljale tekme, od naslednjega tedna smo u prvenstvu, zelo naporan ritam bol, cilji su vedno isti, mi smo Domžale, mi se tega zavedamo i ja se tega zavedamo i verjamem da tudi se fanti tega zavedaju, da smo najboljši u Sloveniji, nisu nam to noben podario, mi smo to sami poskrbeli za to i tako se oni moraju tudi vedeti i obnašati. Pored tega pa še Liga prvaka je dodatni motiv. Zadnjič ko smo igrali Ligu prvaka, mislim da smo dobro prezentovali i Domžale i slovenski i mladinski nogomet. Upam da bomo zgodbu ponovili. Veliko je odvisno tudi od žreba, ampak to je nagrada za fante, to je da se preizkusijo na takem nivou. Jaz upam da bo zadeva stekla. Še enkrat super zadovoljni s fantima, super zadovoljni sa prikazani na pripravljalnim tekmama i mislim da pripravljeni ulazimo v prvenstvo.